А сейчас Эльдар Ситаблаев исполнит одну из самых полюбившихся песен народу. Опять я? Да, Эльдар ага, опять вы. Музыку! Haydi balam haydi. Nadir, para taptın mı? Taptım. Ahmet, ev aldın mı? Aldım Kız aldım. aldınız mı? Aldım. Evlendiniz mi? Evlendik. Bizim koyda bir kız var, evlenmege gözüm var. Evim yoktur, param yok, evlenmege yerim yok. Allah edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam, az barımda toy yapsam. Allah edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam, az barımda toy yapsam. Maşallah. Я же парень молодой и на вид так неплохой. Я жениться так хочу, но невесту не найду. Если буду я работать, много денег я найду. Буду самым я счастливым и невесту подберу. Если буду я работать, много денег я найду. Буду самым я счастливым и невесту подберу. Машаллах! Я вас не слышу! Kırım tatarı iş görür halk, işten korkmay bizim halk. Biz işlesek kazansak, ikimiz aile kursak. Alarım ben seni, evim var, param var. Para taptım, ev aldım, restoranda toy yaptım. Alarım ben seni, evim var, param var. Para taptım, ev aldım, restoranda toy yaptım. Авасит Умеровна, с юбилеем вас! Хайрлы yaşlar olsun! Машаллах! А теперь все вместе! Alarım ben seni, evim var, param var. Para taptım, ev aldım, restoranda toy yaptım. Alarım ben seni, evim var, param var. Para taptım, ev aldım, restoranda toy yaptım. Sağ olun. Hoş geldiniz.